Zapravo imala sam više neugodnih iskustava sa ženskim obožavateljima, što evo, možda će iznenaditi gledateljstvo. Imala sam 2-3 žene koje su određeni vremenski period pratile me, dočekivale pred kućom i zapravo onaj dio koji mi je možda bio najskeri, ne sve 3, ali 2 od 3, su pokušavale uspostaviti komunikaciju sa mojom djecom koja su tad bila relativno mala. Mislim, ne kažem da je to vodilo ka nečem opasnijem i zastrašujućem, ali jednostavno sama ta činjenica da neko ko nije dijete, razumjela bi da je to dijete ili neka mlada osoba, nego osoba u zrelim godinama ima potrebu zaustavljati moju djecu na cesti i pričati sa njima, ispitivati ih neka pomalo intimna pitanja.